Tuna furaha sana, mablanketi nyingi tumeletewa, mattresses, manguo za watoto, vitu ni nyingi hapa. Nafikiri tu kwa picha labda watu wataona. So tunafurahi, hata nakosa kitu ya kusema kwa sababu tunafurahi sana. Watoto, unaweza ona watoto hapa wanafurahi. So mimi yangu ni kusema Kameme, Mungu awabariki sana, na hiyo stesheni hii Mungu aendelee kuipa baraka yake na wasidi kutendea mema walio gerezani. Watu kama hao, hawa ni watu walikuwa wamekosa tumaini, ni watu wamesemekana watu wabaya, watu wa nini, washakupata majina kubwa kubwa ambaye haifai. Sasa tumerekebisha hii watu na tunaendelea kuwarekebisha. Kazi yetu ni kurekebisha tabia, na tunahakikisha ya kwamba mtu kabla kuondoka ni kama mgonjwa akiwa ndani ya ward, mpaka tuhakikishe kabisa amepata nafuu na amepona ndio arudi nyumbani. So sisi tunasema hivi kwa wale watu wako nyumbani, mkiona mfungwa ametoka gereza, tafadhali usipande maneno mengi, brand mambo mengi kwanza kwake. Chunguza, hasa wale watu wamefungwa kifungo mrefu. Watu wamerekebika, tumesharekebisha. Tukiapply open door policy ambayo ni human right, tukiapply hao watu wanarekebika.